twagaruka kandi nakumanyise nyuma hwaho turukuza kuzomuka humuro tuzagaruka no mwa Michael Karetwa ogunde biteri cyabanyamutiyobora kandi nsendaganira hati Charles Police eriteke riyo ndija legenderire ki how good is it ngenda kwa achieving ki and nichukuru mnonga kuyetegereza abo kwibinte mu bajya ngo Agent Police ncyendo manye what it is all about. So twenda kujiganira bitu ndukumanyisa ngo ubahati no manyisa ngo tuko pamoja umukigezi region biza kuba no bahika umyanya nka ya White Horse in umukabare hamwe na Rukunjiri in kandi ukimanye unoza kuba no shoborwa ibintu bitari muramanyire ngo abaciga abafumbira hamwe n'abatwana bamumbantu abaturaho kurugiraniranira hano ya mu Uganda bahitaga kwega bingi munonga abinte byafaye bukwate na Queen Muhumuza Chief Katurege hamwe na Makobore abona amamanzi gabashija n'abakaza babireho kandi cyo bakoze ro mu kwakanisa ingasho kuzibira colonialism okwiza kw'abajungu kutegeka ingasho kubura imyanya yitwege. So tuzakorebe byona bishoborwa umuri pamoja kigezi igere kuza kuberyokwe kandi imwe n'abakubasa kuba nimwenda kwikayo kureba abagambe n'abegesa bakuru bizoberiyo noyiza kuba noyitaga kushashura emitwaro ebiri kandi abantu abarabe nibenda kutunga ticket ya silver no mutwaro gumwe ordinary ne 15 gold ne mutwaro ebiri silver no mutwaro ordinary ne 15 okubukinga no baza kushashura aha mobile money aha nambe ya note mushanju 8 rushanju 8 na mushanju rukaga nkaga hamwe na nabari abandi abarushashura merchant codes ya MTN ni 58 ananemwe 5 na mukaga kandi Airtel ni nkaga ni 5 22 bena 3. So jezaho okushashura oyetabo mu mushomogu ebyo kwega ni bingi oyetegereze ebyo bunyakarena ni gutangaza bingi munonga. Vincent Mujuruzi hamwe mu studio omwa Michael nakwakira sebo ramusyaho abakutureba TV West abakutureba nashemerwa okuba TV West eshahiza kashesheza simuka kandi nisima naburuhango andito kwantusya kandi aba TV West okubahiriza amani okugumaho kandi bagumana batworeka ihanga ryona batumanyisa kuturuho kabashumisa kandi naba muntu bona binasigo mukabanya kacence naba shemerwa nabakira abashumisa bagenze banje muri je mukama abarinzire icyumuro cyaho twazaga kayishumiro twazaga kyosta cyo cikuru yabare mnongo mwa Michael ntwetaga nicyo kusima abo kugira ngo wisha kandi byo tuzabaganaho ni bikuru na n'ekintu kikuru kuba n'umuganira ha bintu kwatena n'ikintu kandi mwino muntu acirumo Agent Charles Police we have a teacher here. First of all nyenda ngo oshobore Charles Police n'ikigambo cyo rujungu n'ikimanyisa ki police ni iteka iri kuza kutegeka okwegesa omuyihanga nashi etweta profession yo bushomesa obushomesa obu nibenda kutaho mutindo murungi go bushomesa omuyihanga nangwa police kabiri nungi konka timing yayo noza kureba yateganisa mukace but police yo nungi abo kuba nereta ho mutindo ombyo bwegese ombana numbashomesa umukiraka what is it all about ne shobora chi ne yenda chi the policy yes twagireba Charles Police what does it intend to achieve ne enda kukora chi bimwe ikikuru mnonga icyo kubanza ombye kwetega kwimusya naba kutayigu no mushomese wo murembe cyo kubanza kandi umushomese wo murembe ori no muhimbo mukwegesa high motivated kandi oyi no bwegesa bwahigura nicyo kikuru mnonga kandi ko kwaba hari umushomese wo murembe kibanche manisango no bwegese no bwo murembe so nibafakurira ngo umushomesa yaba professionalized muri yabo umushomesa wenyine atari kuvura ukiri oyijwire muri umushomesa wo mbwijwire wenyine nibo bakwenda
kandi bayiza kumutunga then obwegese nabo bwakora ki bwatunguka konka omushomesa ogu natekwa kuba motivated omu process egi konka ejo motivation ya nko kushashurwa enshako nungi uko kushashurwa tubakugamba umunongo umupolisi omu polisi yo negamba ngendo omushomesa atunge degree. First of all, who brought the policy? Policy resurwa. Policy resurwa government. Policy resurwa government. Noreba umbikwate no kurisa no kuhinga. Abarisa ni bacetegereza. Kuko nunda kama mate mingi. Hari ibintu bingi. Norgaha uzana mu training bakushomesa ibinyasi ebyentero kurya bakushomesa ki hatutanga kubyara ningo tanga kubihinga orabihe bagambira ngo entenerieti kandi entenenyweti hata muhero zakushangusha ngo umuntu najya atege enteneri gamurita zinge hato cubihurira no baza ku excited utejika nunji yo no baza kugitwara na ritibirizo konga it is all about feeding kuko wagamba umushomesa ashimikwa ine degree umushomesa amanyaragira ata nta kwakweza kugira degree atwara cyumuka hata okubaho iri kumanya you whether you as teachers welcome the policy at the moment or you have questions about it. At the moment we do not welcome it because the policy must come with changes ishime kwisha nempinda hinduka omushara omishashuri akoko kweta policy rukwenda education rukwenda degree kandi utakubasa kuongeza mushomesa kashe akasente abo kuba degree jo nikinga sente tokwasa kuza mu institution yona kushoma degree utashashwiri kandi uza kushashura ki imitwaro 50 bakwereza tukashashuraho tuition ukashashuriza research no manya byona process yona ukashoboka heza. By the way hati byan tugamba nabanya Uganda bakutureba millions and millions umushomesa aratunga singizinga like average ubundi no wasanga amateko mabiha emitwaro 26 now eminone mingi wano yetegereza wareba abashomesa abari mu mashomero ga private school ga primary schools tebi no mushanju professionally class zemekwe n'abashomesa bangahe nturujira konka obwakare twatugira 40 one teacher abana 40 umushomesa umwe konka hata bakija babonye batekari ya 5 na 5 umushomesa umwe kongo babatira 5 na 5 isente zaguma ziriya mwero bari tam policies nezi nabo sente zaguma ziriya so buto bakwenda gamba cha sente anshako umushomesa abo kuba umushako ngo tutunga ikibakweta umuhimbo ashi abajungu ikibakweta motivation to kubasa kuba motivated utashashwirweje umushomesa kwa kurebekaje manye umushomesa wo murembe no kuriyaje akanywaje ati okora aliyentura ukaya ebihimba bitari umwonyo rero noza kushomesa utabana so government yitu itekateke munonga mushomesa yaba neta policies zezi kureta zona hariyo n'indije inkure yo neija na yo neija yabashomesa na yo real education ekwata a boarding schools mwenda kuziyaho nangwa nomwe aba lecturers ba university kandi wakashomera mu boarding school konkari yo narwana ku yo boarding schools hati bitino mugasho nibyo bakukanjiraho bakeri bikanjira ibintu mugasho kwasa kuyamba umurembe konkake cha boarding ikuyamba murembe abo kubanyewe ngubanye no mwana wanyenda kumutwara antari ndanganyira kumutwara na magunga tinkweta kujya ngo muvuge every morning kumuyambara kumutwara na magunga when boarding tinko yechi bakufona yo bajirubyeho bucirikare bagireke abantu bekoreho abazire bamamanya ko kushomesa abana babo. Maybe anyway Haro President Museveni kiyagambire nyuma ho that we still lack priorities nkiyanga ibintu bitari na bikuru noranu babyebembeza ye there are those key ones kwabiri omukuru Michael nabamburuze cyo kugira ngo umushomesa mu class abo kuba waza kwetegereza gino shanga primary school with 7 classes umuntu shanga ina bashomesa mushanju garu hato shot bur class no mushomeso mbona oshuti achi ye nabana 5 na 5 abo benyina bitwagamba ngo mbasome kushomesa ninga nibaba binjo baba binjo now hati nyenda kubuza nti ece kiri kiti
nohizo ushanga harimo abashomesa murashashurwa abaziri nawe papura byine kugira ngo natabikize nashashurwa ati abaziri nangwa abashomesa bakushashurwa abazire abitweta private nibo binji hato mu government schools abo kaba government abinji bukabatama binji bagenda abaca batsigiremo no barhobona basinjiramo most of them I know most of And abantu majority bakunda. are asking for early ari retirement retirement waza mu education department nanisha wijo yite honka one education officer na inspector agambara abantu bayinu bashohora teachers are getting out bayinu bagenda abo kweci kubatwara inshako ninji kandi obwiro bwa covid bakatunga mugisha bashohoraho bakora bakomparinga bareba ubushomesa bareba kushubura bareba kutunga bashara mubaza kurisa abinje bayinu bagenda kandi abakugenda taro replacement abo kuba problem ya government yakozire KRS policy barakukiriza bikanga abakukira bari ruguru ba MPs abina amashomero gabo abakurwanisa government enyuma nebindura kabayina remu barwanisa government birukanga bihawo PTCs now ko phasing out PTCs aha abukutaha mu by the way I think it is a national challenge. It is a challenge now training schools z'abashomesa zirinke zitachiru Yes. abarumu bayonu barugamo abo not risking getting a moment turashangi tutakumenya icyo gukora no in 3 years time mo 2 years tureke kushanga omashomero tayine bashomesa abo kabashomesa bayinu bashohora abakuru bayinu bakura imyaka kwe kukankaga agenda kandi taro bakugaruka mu replacing ati nkayishomero yitu iryange rinduho ryanya mu cyobora primary nturakinga bashomesa abo kwa bamwe bakagenda that is in every school in every school now so many schools on city eje yite yambarana ne barakinga abashomesa kandi private sat nazo tizakine abashomesa abo kuba baca bariyo nibija babahereza mu government abazire babashashura hataro private teachers mu government institutions kandi bashashurwa ki abazire kandi u government rujangu abazire batakora ki batashashura hata bayabashomesa aba private bija ko babata so njendangu policy yaza kubaho ubazoze grassroots obuze the problem we have na shekis bichi twino mu Uganda tari mu kucondoza umuntu nayemerera kuriya asitamu mu office ahandike kintu akireta sorongazi yamanya munaza kugobera akireta cyenagameza azaba cyakira ba MPs no kuri of course ni manyangu ba MPs abakora bya za police zabakutira rubanza bajya kubabahereza kandi kadogo kuja kubiha abo kuba ibi bakabakwata yijo bakabakwata ba MPs kandi kadogo ejo kayatuma Roma yahati if you are passing like a policy otakujetegereza you either killing a country and attention nacho n'ikindi now turiyo tureba hariho abashomesa abine degree hariho abine diploma hariho abine certificate nangwa hariho n'abatine kibine nawe nashomesa we aine college akimukana college no beta grade 3 teachers nabi kumanya abo kushanga yakozere nkasini ya mukaga mbwenu ekajirete kamujirete atubwa covid nkastama ngaje ishomesa hati how do those teachers differ as in terms of payment nyenzere manye uri wagarikireyo akashoma diploma yakehera akagaruka kargayo akeyongerayo manye bwo na Rwanda tuition na university na kibyona na ashome chumuro ejo commitment yatiremo hati aine diploma aine degree nibitana bita when it comes to payments hati taruntanso hati nyonyine nyine degrees ibiri niza kujwara masters eburo 25 BSU konko bunyine degree ya kabiri sente zanjye tukwasa kuzongeza ziguma zigezo hauka president Museveni akagira ngo tokwetenga degree kushomesa mu primary kandi police yararo now kureo yarabireho hati umuntu yetenga degree kushomesa mu primary mu nursery akushoma mu nursery hati nyonyine masters ukabe no shashurezo degrees abasirikare kandi baheza kujwara baheza kutunga degrees bakabashashura polisi kandi bashashura professional payment abunchi baheza allowances zezo ito abantu batazitwereza tukakora ki
mbwenu ningira ngo president witu aine abantu bingi abamwehingurize abina amashimiro gabo abinji president abinji bina amashimiro gabo tubakufayo aga government nibe na government bagite agabo gakure yo nico problem bakaruta politics nimba shaba mu ihe politics so mu education twantu enda kutunga ubwegese bwo murembe tekwa kwiha mu politics tuburebe nko bwegese kandi tubutwaze nko bwegese kandi tubihereze abantu babo specialized people abo abashomere abegesibwe abakora ibiryo kunga twaze guteka mu politics omyaka 2-3 nyoni ndeba omukarasi nije kwatara umushomisa abo kabiti iyo dushobora iyo dushobora aba abimyaka nkaga nebagenda aba ari retirement nebagenda kandi babiciza bagenda basayininga babishimo man ko takumwicirize atomuntu ko yatamirwa bwene na wamureka no mujuro. But then the problem, the biggest actually, I think maybe I have correct as if there is no planning at all because hatu wiciriza umuntu akagenda tuamrepressinga mwene cyo cyo cyonka niki umwanya uguyargaho no bawagure kota because hatu now Michael Inente umurisa yaje ati nyoni yenda futaha nkarwaza ninganyo mpereze incenda nanza gukora byanje izobe ryo kumurekura no bano manyangu wa inore ora irisi izobe rya kesheraka hati uko kurekura umurisa atko kurekura umurisa bishtu wasigarraho atwasigarraho teza kandi no kwisa twakurima mwenu nyendangu murasi because iki kintu na agency murauche abichukwataho mushumo mu education murebe ekiruko taking a place aho kuba today abashomisa tubaroho. That is the fact. Abashomisa tubaroho stubino mu classes tubarmu nturonda buronda kondizo nabasa kubuza ati maybe you no longer have purpose nko nabana shanara butumwa kibintu abana barmu kashini bashoma bata abana barmu itundishara mu turonto tuhayaringa abashomisa tuhayaringa abanda akwija ka private abazira bashashura bazaho bashomisa nco kwija kushaka ntuyiya turonda basinya 4 turonda basinya 6 tubarita tubahireze murimo babantu bashomisa abo ko banyeti ngwaza kwemerera nkashomisa class izina umuntu omwe onashiti nkushatuka kikubasa so mtushabire ntwetenge shara ya mani abo ko education sector UNIF kandi neitwa parliament speaker among come back. I know some of you mwina amashomero ganyu agamashomero agagumwine gariche kwita amashomero gita ga government abo kuba umuntu wito waburijo naganyira umushomero ya government kandi nyina ko bagambira amashomero agakora still gakabe ga government akora bogine professionals nugo gar facilitated government te kubasa ku employee ngo muntu atashomere bushomesa private bo nibasa ku employinga atashomere bushomesa ze mashomesa konkitwe kunuya nturonda mushomesa kandi notaka kumushashura kasente kirireyo abo kuba ne town nayitegwa kupandisa kaju nayitegwa kuriyaje nayitegwa kunywaje kandi nda kuriyaje tukanywaje ndo tukagira amabondo kagani konkati nkushoma degree yo kubanza kashomera akabi nkashomana ngwane yakashatu kagumaniya amshara kuri nanyi ninsi yokaza kuronda ki guri na pastures no agent concern ya money and I think it is very important. Somebody was laughing twatwin tuganira when hari ibintu binyine ko byo kwebuzo tebintu birabaho turi tuta do we really plan or we simply wake up and abo kuba wari bakasitize zitura everest I have been in Fort Portal mbara tutwiremo hamwe kwinaha buryo bwambara bakujya mu taro budget kashi budget yo ikaburi stiz manyano sho zikarabo ushaza tatebekana sibwe je ngwendo stiz ngatu bongire zindi now you just remember ku mirobwo ino mukanko mnobego ngiro gute kandi kikushashe kindi hati kushanga ngati no hereze motoka aba MPs abarjumba abagenzi hati that one shouldn't be a priority
turebe education abantu babatuye bamurebera kugira ngo bakamunaga ngo mwe nati bareta proposal kugira ngo tumuteho ikikanike tumuteho driver tumuteho manya living allowance mbweno yebuzu kashikari hibikiye biremere hatebi so policies as tukubana tureba we are not opposing them but we are saying a policy should also come with proper planning ikatebekanisibwa then kahwera manike cyo kureberaho ngoko mwami yagamba with a bachelor's, with another degree, masters, ugumuntu ashimiye kubaye n'iki kumusikiriza. Rero ndijo nakajya tkanze kongera abitaho hari heki. Yahereze kuba professional. Kandi nabwo ikindi logically 21 twebuza bari abana butkureta umwa Michael tukaba bakare. Mwana tukamureta tuwamuyo mukakatandike. Nahenda umuntu ayine bachelor's. Hate byona biryaho. Katuze mukahumuro kace turaryo mukahumuraka. Rizagaragara tukongeraho tugumizamo n'ikiganiro cyitwa turi ya TV West program nesimuka. Wagaruka twatujye mu kahumuro Vincent mujuzo mu studio ino mwa Michael Karetwa kandi unomushomesa professional deputy teacher Nyamutiyobora ene mu mashomero gamana mu cyumba cyambareki haza ibituri tuganiraho n'ibintu biri ya ground tuyo nango umuntu yebuza ngo maybe police makers kurayigura bo kubera biyamo tubakubicenga n'ingana binazi akwa no cyo bwire mwebuza as to why abwache binte ibintu bibaho. So umukuru Michael turiyo tureba hati imwe nk'abashomesa where does this leave you abo kwa mwine union mwine bine mu kwegitiramo what is your voice now kugira ngo mwayiru hati mwana mu addressing ikintu because tinguma are you together ninga ni mukana mwine issues no matter is issues no shanga mwine ebizubu nk'abashomesa kongate ni mwe nka mutaga taguke abamwe bagambe cy'abantu bagambe konke kintu kisigaye abashomesa iki kisigaye munonga kabashomesa abo kuba na union 820 twina amatsiko mingi munonga ari union Uganda Teachers National Teachers Union UNATU now UNATU nayo tukatugira amatsiko mingi munonga ikayitkorora ubwiro bwatweheyo ubwiro bwakorase waho ubutwagura umwanya guriya tukatahwe enju tukashimeza twakora bucimwe konka ibintu bijana bihinduka abo kuba esente abantu aba union nabo batwara 1% iyo mushomesa akasenta kace batwara 1% tine kibaragaruriza umushomesa abo kuba bimwe abigenderwa bya union nayo kabi yo kugira ngo etese na government babase kongeza umushomesa kantu mbwenu niyo yabira ko cyo kubara cyabiyona teachers policy mu igihe mu nabo harimo kakubeka nka teachers council as teachers council yakwene yambo mu registering umushomesa na licensing so ibyo nabakabikorwa union okutesa na government okongeza inshako yaki yo mushomesa no kuranga umushomesa yakora room conditions nungi konka kuba kire nabo babirgaho bazo mu za meetings izabo bataho meetings bataho mu workshops bataho muri ki esento mu muzihwira tine kibaragaruriza umushomesa nashaka tine cyaganirwa tine cyaganirwamo yo union ikakora ibyayo nayo yakora ibyayo yazumbiyayo hazebe biteganisa kabashomesa so nacho youth planning ukutabase kugipanishinga ekamanya ngo tugiye abashomesa kandi zitwatwara yes iseze bakutwara nezitu kandi tuzino ubushobozi so tuenda accountability nazo tuenda batwereza accountability bazikoseke imo butasheza accountability into bakababe sente mukagikora rokwe mukakora za workshops zituyambaje katini tureba bishobora I think they are fellow teachers some of them are fellow teachers of course to in the general secretary is a teacher also kuja mutimushomesa Bets Baguma no arinka head na chairman national chairman but they are not straightforward bino kwata kwija bakashobora abashomesa isinte zabo yizikuza mutushobora isinte zito yizikuza nini abo kwa nimwe muri cyo tuongerera amaganya nimwe mbire barwongerera amaganya no bakasinte kace karoho nimwe mwongerira amaganya gandi mwene ntwenda kushaba government nayo government yaza kwita policy mwaza kwita policy mugiretereho ikintu ingoko kuza kwita chai
ukagita taruho muniki nange taruho bugoye akajinyata mweche kwete kintu mukacheta ngo kucyakiri mukateka teka mutuza gukora abo kuba implementers ba policies yabo ezeze zone zimukureta n'abashomesa ezi policies zakwata mushomesa zakwata MP apana zakwata yawa yo mu government abari ruguru abakusitesa wa nitwe kuza kuzikozesa nitwe kuza kukwata ntabwo ejo niyo kuza kuzayishimira kushoma shimiye kuba nimanya mukinaze kushoma haje cyayongeraho konka nareba Mike akashoma nkatukunjire kashoma diguri yo kubanza taroko wenjiro kaza ya kabiri taroko wenjiro nyoni nishomo hagukunda abo mwete ogunyu no magaraganje konka inoti no gumwete tukujya mutwenda twino mwete ogwe so nabashaba mureke gukora ibintu ebi mukabuta mu politics education to politics apart waza kuteka mu politics nuwa wita obwegeso mu Uganda nuwo wambara kandi imwe abakuteka ngo umuntu we no wabagambira inshobi yanyu naba yaba opposition mugwiri abo kubitwe turi mu politics nyo tindi mu politics kurende yo mu politics yawe ngizigire mu kare abakwa nyobundi ngabe ni nyetegereza munonga ni manyenzira yiziri ko nkari mbashaba kandi mbeshengereza ibintu mu biye mu politics kandi muyihe mituma murebe government institutions mu manyengu nizetengwa abantu abahansi President Museveni institutions za education primary za education abantu abahansi rubaganyirwa mu munonga abo kwa tuna mutu washomiri nyoti ndagire mu private konka warantire degrees ibiri ico kizibire kutunga degrees ibiri abashomiro mu private sibona abashomiro mu primary schools za government warabatari abantu bakuru agwenje mwenda kuzita mwakire ruguru agwenje mwenda kwita government amashomiro gitu ga government mwamutakubasa mugaraka hansi mubuza abashomesa ebizibe buri byo mu mashomero nibiya ibyo mu classroom mureke kwemerera uko mukazo mu offices ganyu mukakora policies mukazirete zitakwasa gukora mukazireta hamuntu wabuje bitubwe ikiba kweta professionalization niyo kana so professionalization no kucenga umushomesa kwarabe professionalize ngukuba kigamba umushawo naba inebika umushawo nabaso utahinduka muhinjisa nabaso tabacika kwa ari muzarisana nakorecho karojo to bushomeso no bushomesa byona timba cengaje no bushomesa studies no bushomesa science no bushomesa nyendeha bushomesa tom private twine mu how do you do it twine kugira ngo hati subjects zinzo ndashomese nishomese ta ashomesa zona kureka ko kuza grade 5 waza a degree hatobo okorachi oconcentrating specializing at two subjects nkani ya English na SST kuba kandi kinagira masters kandi nashoma administration and management konka abinji na hati ukati chikunde misa kushomesa amashomo gonda wanyita kushomesa kubani kushomesa wanyita kushomesa urujumu ni kushomesa wanyita kushomesa science ni kushomesa hati ekutuma wajya ngo mushomesa wa primary to wa science kandi science kutanchira mu primary icyo nchimanyi search ahate icyo nchimanyi sango inituma no yango wa primary no kundo wa secondary ekutuma primary kan shoma science kan mutkurugan joining secondary hati science zo turazirevre kishikari muri kutanchira hati bari yabo bashanga twahereza kushemeza umwana witu bakoraho bati abo kuva naba tebyezo bina ne SST science English na math ateji science na math abo kubishomeza taba science so le wano turukutindu ati tetwaye tuyawa science abo naba primary abo katuna nshomesa byona bakene bemera bajya mu primary bona nabo naba science ateji cyenda kushana maybe it is a question of budget otherwise cyenda kushana ko kwakubine enju yakanyina urukujya ngo yanze to kujibara hat kandi niyo ziriye zindi zemeri kandi ejo mpamvu yona emerira hasi umusingi mu primary nawe we secondary no kuma mu primary niyo kwirogo mwana no rujungo rwa kukozesa ko kuba no mushomesa kwa naandika ibya kwandika byone akabiha mu primary now you are primary no musuppressing no murwanisa no muhonda rero yeba ngo wa secondary atakushomesa nangwa nabinja uko umushomesa wa secondary ashomesa subjective niyo shomesina hati mwenu urukushomesa munongano kandi nyoni mbari intandika umuntu atire cyakumanya tembura nyo ndio mutembuzi naho mutembuzi no mushashuranchi
kandi uwashanga uwatembwirwe. I think Michael, what you can do, I'm not advising, konga I can as well advise na nyinka ngumuntu. Mustamena union age. Ebanze echengeje kwata mushomezo uburushana maybe bamazuro bwira iguru ko bayebwa. Ninga tuba kubirebaje. Then nabo babitandikireho bavuge babisiye bisheme kwani biza. Otherwise you see there are so many concerns on the ground. Ziro nyingi. Eka tugira kagambo twahendera nako edakika zitu ziri nzhoya. Nenda kushaba President Museveni kandi nabakumuhabura bona ngo ahurikirize konka ko sukutukum kandi atware time acyondoze ayohereza abakucondoza je abakundi ihanga ryabo abaza hurikize kutukumwe baramugambira uko binji bamucumito mu kutubinji ebitakiri haza byakira akibiteka on the ground byanga gukora namushaba yego kanugamba president ka minister of education kuruta kumugamba minister of education nakorera hansi president minister of education mama Janet Kata Museveni twakushaba kabashomesa twanga kushomesa tukunda mulongo kushomesa profession yitu kagiza mutwe kujukunda konka ino mucire mukagitamisa ashanka yenda kutama kashanka abayiyanga kashanka aba demotivated abajunge bakweta mukatuye mu mujinya kaza twandishamu tugarizo mujinyogo kandi umujinyogo muzamu kutugariza sente zonka konka hari ibintu binje kwasagarizo mujinya kunogira abantu basima muyijikwe mutusime muje mwe bari kushomesa abana bihanga mutusime ebitukora kandi bwanyuma mutusime murebye tengo byitu kandi mubigarekemo cyo cyukuru munonga kandi a parliament yitu ya Uganda muri cyo kunda uko amwe n'amashomero mukita education muri cyo kunda parliament n'abajwikira bitu abo mu city mugende mutese ahakushomesa murebe ngo abashomesa babaje n'amashomero gabaje kandi amashomero gazamo abashomesa tubarmu bakagwa mukari president tari umushomesa abashomesa tubarmu abukamukiyaho PTCs mwarakuka mukaziyaho sabo ko bafidinga bugarizo omyanya yitu tubaruho twabashaba mu Rwanda munonga mugarizo PTCs zibeze kiruho mbino bayo mukutegereza implementing policy yabari munonga omwa Michael Karetwa oguni deputy teacher ya Mtibora Primary School omukibuga cyambarara hano Mbarasite wabari kwija kandi wabari no kwegesa abantu aho kandi bwagambara abantu nje bari bivuza is it how is this by the one ngate cyukujya ngo PTCs zikarugaho hacuru kumura urukufa urukurugamu hati urukumuzombigera rugahi as of now so no challenges nyingi twagaba tugarukira aha twayakira sinsi nakacwe kake program sim kare kendo misho kusesha ishatu Chia TV Roast.